ma John Cow. John Cow wetagwo murima. Yes. Yo. Ala ni murimari. Ni mujeci wiho. No akinya magio Kabest. Yes. Kabest. Rika riake. Ngo murwana ni Kabest ti mukuru. No maneto matikia wandu akuru ni metanagio na either their families or their businesses. Yes. Kabest ni nito mari toto koraga thiini wa family na society ri atikuwa no rito tondu amigendera yake amikundire. Yes, yakundangaga. He is considered someone who views life with a very myopic akoneka mundu tari very visionary. That is the word. Imundu weciona kina na mundu ucio. Yes. Na undu ucio akaona ona muciri ni ukoragwo ro oguo no riu his day came. Yes, Kabest. Lo and behold, you see Kabest ri ni githomithangitio ni aciari ni uria mwana aicoka agathua kaingira na macohi-ini. Yes, and parents never quite give up on their child, especially the mother. We muthenya akinya andu akauga wera kene ndarekirie nie kwenda ye ona ti mwana ni mundu mugima ni athia na kibande. Nau mera taro mere angi. Gamo tumenga ucio ni mwana. Ida ni hindi agakura gukire. Mwana wakua kagimana ri. Asa ithe wa murima. Ye ni ikorera ndurika. Asa ithe wa murima mwana ri. Ni ukomwenda gwa ni ikorera ndurika ni. Muciare ndateagwo na ciana ici niwe bagiire. Athie buroti. Yithie buroti ukimenya waguo ndakuira. Ewa nini akoragwo eta topic ya mithembe yo. But his day came. You see ni akita kindu gitawa fine arts. Yes. Na fine arts ni athomairwo nginya ni mweciwa KJ ni amithomeire. Yes. Ndegurika na gicora katuni ngatheti-ini. Absolutely. Ndukuragia laki ayo hint kwina riri an art expo. Yes. Ewo wona art gallery kuria John Njoroge painter matwaraga paintings ciao ciga compete. Ngerava gito ni some international organization aria makoragwo men Jews au promote talent in sub-Saharan Africa. Akirwo atiriri ni mundu ro uguo no gucoraga tunyamũ tũtũ coraga twega ri kaundu ngicora na utware ku arts gallery yo ne no gwethere okanyamũ ka registration. Kabest ni gacori gacoraga wega muno na nĩ gacora tũbucire tuothe kũu kwa nĩ gacore. Yes, art by Kabest. Art by Kabest. Like a signature. He is actually very good in calligraphy and fine art. Ego chora. Karaki aje go chora. Karashora vega. Karashora bichere we the upper there. Yes. Ndato no adu fine arts no ne mari hakiri nyingi muno. Kinya karame theme. Ohoro vegie the upper there no le mai makiumaga ko ikurukiro ria mai. A very rich mural. Biseji nene cia gucoro gitamba-ini cietagwo mural. Murio. Mundu ugi understand rũthiomi rũu nĩ John Njoroge. It's called the mural. Rai painti wega. Rai kinya muthenya wake wa gutwara nyamuku. Kuria heta-hetano. Yes. Arakimire handu hetagwo Giothe Institute. Ti andu aingĩ moyo kũu nĩku. Giothe Institute ri nuona maendeleo house. Maendeleo okireke gucoka cokia line. Guko offices ya IBC wetagwo atia anniversary ri hau mbere he gito Posta Sacco Plus na he Hazina Tower na ni kuri Alliance Français yo mbere ya Faranja Giothe area yo. Yes. Hau kung'ethania na Kenidia. Yes. Na hiyo pia ndio huthikaga muno. A lot of food traffic. Exactly. No, it is the town you know if you have ever had shughuli how. Yes. Na no hali utalii house. Yes. Ndio kaka muyuru ngetha ide central park. Arakire drawing yake na arakihuria the what do you call this registration details what have you. Na akiro riu ale mayuka gocijanjire. Yoka and they will come on this and this date. Agiuka nigetha makijanjwo drawings ke ya mundu. Oh yes. As fate and luck would have it, Kabest ri kwajanjwo yake iraumira namba cigana.
Imwe. Maragwa, it is very rich. It is vivid. It is an abstract. And it tells a story. Which is essentially what you say fati wekata. Communicate. Exactly. Right, we can communicate to horo gikiheo giake. Gufupua akaitiwa check. Yes. Kabest riu ni aimaji the best. Yes. Matio riu nambo ya. Yes. Avie ko uri. Mbeca iria neagwo ni undu wa kuhotana ri. That includes buying the drawing. Yes. Ushoro wake. Dola icio meka mathabu ri. Ciroka 1.65 Kenya million shillings. Kabest ri. Yes. Kabest ri ugecagire. Gatirahe kohoro. It is his comeback. Ena mita na mbeca iguru. Yes. Arabi araona gastara tia tura geriragiria. Gakari. Kamuthuri wetagwo Hamilton. Hamilton ni ari matatu cietagwo Hamilton wins. Aragura gaka Hamilton gastara. Na aragaturithia wega aragatwara mukuyu. Kana acokio raini wega na karekiro. Na kuromu. Yes. Toni akio gutwarithia ri. Aratinda kugicagi uguo. No riu ndarahe kohoro. Ici no arakigutha kanyamu. Mundu uria mwithaga ni ucio Kabest. Riu ni abrandite gakari Kabest. No asara tikaure mati kwandikwo Kabest. Kandikitwo Kabest Arts. Arenderio goro rakunjurio na 110. Araturithia na 80. Aena bia 1.6. Ona aikahete meri ri. Aliona kiondo. Ajiruka kuna kwa kiriaga jamba. Kabest. You see, when you have money, people now start pretending men are fatamuno na. Muno. Mara agire makamwira arani. Mulima. There's money da we faga na sio. Especially kama ogi approve family yanyu. Mbere murona adige me approve na thino. Mbere muziona uplifter. Wa family need muona uplifter. Kabest. Mutike sonoka. Dia godo mrazia maisho murado mera modori. Ni aya na motivation ni wake. No mwana witu na tutikienda ure. Mwana anyu andu. Nikwenda mutiambira mukigirie jigiriro moko ni viso. Mukiga mutiria tikia digoka ndeso. Kwaja ithe athiena kumuigua no mbeca ici mundi abaka orasi mundu ndirara guku na ore de matha mone njikite ndirabanga mukuru mau matatu magana matatu agure githii kiria tuireriragiria matha mukuru ucio no ndirabanga jimbere ici ingĩ tucianĩirwo nacio rĩ marĩ gwa ithe. Kero asa mulima mundu ndekaga uguo Kabest mundu ndekaga uguo kirathimo ni giuka gia family kahitukira mundu umwe yakwa kirangorio twina matha ikiregera mundu kindu waja muthendeira thiagata ndimogaire ndu ni athia nyua mrati na ucio akiarugaga akairia mundu gutaha nginya igoti na mavuroti mo maka atira kore gasororo yuya digimono onaki gete gato ne kwaja ona muondo tikara no aguka anyo ni aria gwakanie building my own bungalow draka bungalow na gusia vitima kendo kona muthetu no thitima amanya theri ni onekire ndiakumuithiria mwaki no mukuru ndiramuithiria githii athiage mutu na njenga
Kabest na ithe matimatanagia. Wakiro ati nä gå batara rä mwena baba guo må nini na må thuri å cio nä aikoretwo akä må bara må no rä a baba wanyu atarä kuo na nä å batiä å menye å rä a ciana ciake ingä thoma ena wä tä two college nä athiä acore thä må cio ugaga no gå cora njoraga ndiko hakiri nake nä athiä acore ma contractor nä maraigua nä enda gwaka ä magä cagi marayåka kå u Kabest nä njitagä ra andå mahiå endo å cio itagä ra nä arä kå ndä rakä igua wä kamabango ga gwaka nä å nahä tia nä kå igua å guo rä u kawä ra kau å ngä he rä nä ngå gitä ra mahiga na må thanga na kagoto nä ndä rahå thä ra mabundi ma Nairobi yakä rwo nä karito cia ä caini må njogomerie nyå nä ndä mwana no njake ona mbaå itiracå rwo nä thoo cia gå ku ngå gä ra andå camba rikarogire kå må tara ndoka ndä ta baba guo gå tarä atä mbeca ici rä må nä endaga kainä wendaga ngå re mwarä guo na ndiramwenda nä må kå rå simutaki simutaki babwambie simutaki åke gwetha thoni gå kå nä thakenda na botani